re sa dutse fa mmao rena šo hlapaga diaphahla ba kgomana šiba modimo a ka lokileng baeng ba batlileng ka gae a le bona šiba le ba bega pele go wena gore re sa go tšwela pele ka lenaneo le le kopana le e ba le rena o re boloke ka gare go dipolelo ka moka re bolele dipolelo tša bohlale tše Solomone a kileng a di kgopela ge a kgopela go wena modimo a re mphe bohlale gore ke kgone go buša setšhaba se mphe bohlale gore ke kgone go laola setšhaba se setšhaba sa gago se se modimo re a tsena ka gare go kopano e ba le rena go tloga mathomong go iša mafelelong go kgopela tšohle re kokobeditše leine la Kriste Jesu amen. Re ka tšea madulo a ke tšee sebaka se re leboge kopano e re lego mo go yona re leboge le hlapadi ya phahle ga a le gona gare ga rena ba gešong ke kgopetše gore ke sepediše modiro o ka lenaneo šele šetše re phethagaditše ntlha mathomo e le go pulo re tlo tsena go ya bobedi le go kamogelo ka bamšate ra tla ra tsena go tsebišana re kgone go tsebana ba tlo go fa gomme ya bone go latela ya ba polelo e tlo gore fa gore ga botse re kopanetseng fa ba fele ba re purpose ka polelo e la seisma gomme go latela go purpose re bona go na le bao ba thekgilego modiro wa lena le utlišitše go fa ba re ke di-sponsors moemedi wa di-sponsora ra tla ra ba le polelo ka yena thwadi ya rena ya letšatši ba tla gore tsebiša yona ke seke ka tsena ka kgwatha ke di sego tša ntshwanela ke mokana morago ga fawe ra tla ra hwetša ka mono go Royal Council ya tla go re emela ka morago ga ga kwele dipolelo ra ba ra kgopela gore o tla ba tšea le karolo ya go re emišetša mmago rena ge ke re go emiša ke no ra re go fa sebaka gore a tla a re fe lentšu ka morago ga polelo ke ditagobedi le fa ya mafelelo ya ba ditsebišo ke lenaneo le re tlo go sepela ka lona ba gešo a ke tšee sebaka se ke kgopele bamšate hlabirwa phahle šo kgauswi le rena ke ya kopelwana le ba re go bolela ka mo go lona le go sa kontuleng ke le a matlapatša ba re go na le mo melakeantse ya gontse mankgwanyane šo Kasamrola a ke leboga a ke tamišeng bana ba kgoši mošate mogolo wa go ba hlabile mo lešedi go le mokgekolo e le go mmao rena e le go hlapoga diaphale e le wena modiši wa rena gona gana mošate mogolo ka fa ke ra gore le lokologe le nname maoto e tlogole a o tlolatšwi ga gona mpša nka go ke tlo re le sekela gale ya ka thoko la khwetse mpšenyana tša lena ga gona mpša ka ke dipudi dikgomo dipere le dinku ke 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 lego ka ka le tlogole lokologa sa go le maso gone ka go diane bana ba ke ra gore maoto lokologi kore re le amogetše ka borutho bo bongwe ka diatla ke pedi le fihlile gona ka mošate pašamerolane a ke leboge ba lokologe tobe a ke leboge hlabirwa phahle go amogelwa ba gešo kopano e a ke no bontšha gore le ge ba tlo re tlhatolela tše dingwe ke bontšhe gore re kopane fa le ba Miss Sekhukhune district le re ke beauty pageant ke ebitša gapokwase ya go nna re foofela re bonke ba re masebotsana ke masebotsana wa district ya Sekhukhune
tiketelo ya Masebotsana jwale ga a sepela noši o na le kgoro a gabo le makgetle le tše ka moka ba tla dihlatlhola e le ge modiro wa Masebotsana re kile ra hwetša taletšo go tswa ka mono mošateng wa gola ke kgwedi ya December ke a tshepa e ke sa bolema ka gona mola go 14-15 gomme ra kgono tšea karolo fao ge re tšea karolo ya ba e le gore re be re romilwe ke mošate jale ra boa ra fa pego mošate gore a gore ke o boa jale bala le bona re be gore ile gona le bona ba beakanya ba re aua le re thagile le re etetše re le bone le rena re nyakotla re tliša ya rena report ke ge re bula tšatši le le kono gore le tle le re fe seo le se swereng jale ke mogana bjale re ka tsebišana gore re tseba gore modiro wa lekono kwa eng mo kgauswi le nna mo ka ditsebišo ke na le phahla ya ngwato rena re šomiša direto sa mathomo sereto se ra gore ke ina la gago sa bobedi sereto se ra gore ke tata re go tseba ka mokgwa phahla ya ngwato e le go Sekwati Motori ka mola ya latelago ka ba le Hlabirwa Hlabirwa ke Phalele Mabogwana ebile ke modulasetulo wa Royal Council ke o na le taba tša go ama Royal Council ka tsenela wena ka kua ke na le Hlabirwa Phahle ke Phethedi Sekhukhune ka kua mafelong ke na le Hlabirwa Phahle ke Leseilane Sekhukhune ke mogana a ke fologe ke kgopele morwarre ka mo a tla kgono e nametša thaba Phahla re boa re dumediša magabeso seatla badimo ga se sengwe o sala ka fase ga mma gore na hlapagadi ya Phahla ga ke thome ka go le botša go a tla go hlahla lenaneo kopanong ya gona bjale ke Phahle a Morolane ke Ntompe Mampuru e re namela thaba ba ba manoko re hlapagadi ya Phahle re na le mmagorena o nna ke sa tsebe go leina la gagwe ke mo tseba e le hlapogadi ya Phahle so maina a gagwe a ke a tsebe hlompho ya sa gešo le ba nthuta a ke tsebe maina a gagwe a ka dipaseng ba ba nyakang go a bolela mo ba bolelago ba ka no a bolela so moriti o ikametše go mopele ga lena ke yena mmago setšhaba ke yena hlapagadi ya Phahla ke yena moriti wa gagwe o ikametše go setšhaba sa bobedi ke yena a dutše go fa Phahla Morolane ke a go rialo re le sepediša lenaneo ke napile ke tšea lekopelwana le ke le iša ka mošola wa noka monare e tla ba ditsebišo ya napa ka gore ba ba latelago ka moka ka gore ba ka thukewe la tlela sa ruri go fitlhela ge go e tla rena ka thukeng ke nape modiro o tšwele pele a ke go leboge Phahla Morolane nako e botse le re adimileng yona thome ka go tamiša ke romela madume a makaone ka mo gae ka tlase ga pušo e botse ya mma hlapogadi a Phahle o rialo a ke nyake go senya sebaka re tšwele pele re hlomphe nako ke bontšhe gore
ka gore ka mo bontši re ba baswa re ba bannyane kono thoma ka nna ka titsebiša and then wa emego mo pele ga lena ke monare a marumo a nape jwato ke tono ba fa le kopelwana le go a ka moeno le le o boa jwalo go fihlela le boa ka mo morago ga ka and then ya ba gona ke letše yago ke leboga monare ke boe ke dumediše gape ka re ke šetše ke itsebišitše gore ke nna Paballo Tracy Kgasago ke nna founder ya Paballo Tracy Foundation and the marketing director ya Miss Sekhukhune ke khuna ke ya Mphela Bopheladi ke moroka metsi ya pula ke mpedi Mmina Shomo maduma go ikgetha ke bue ke dumediše gape batseta gore bakgoma le bakgomane ba ka mošatekgolo ba babedi re leboge batswadi ba ba re felegeditšeng lekgono go tla ka mo gae re leboge di-sponsor tša rena bao ba re thekgileng go ya ka di-service tše ba di offerang di-companyng tša bona di-colleague tša rena team tša rena from di-company ka moka ke re madume morerekgolo wa lekgono ntle le go senya sebaka ke go le gore ka re phatlašetša a nyatletše gannyane gore re ile ge re tšweletša movement wa di-pageant or tsona dimasebotsana tša Miss Sekhukhune district through our founder which is chairperson ya rena Monare Lesote Mosho re ile ra ka ra bona go leswanetše gore re tle re tsebiše ka mo gae gore re busy ka mo gare ga motse re ya leka go empowera bana ba rena ba bannyana through di-pageant jwale ka ge re tseba gore leina le re le swereng la Sekhukhune le legolo kudu le ka re šita ge re ka se tle ka mo gae ka mo ra tla ra tsebiša gore re a le šomiša jwale re ile ra bona go loketšwe gore re rome chairperson as the team a ye a re bolelele lephahle a re kgopelele gore re tle ka mo gae re tle re tsebiše semmušo jwale ka movement ntle le go senya sebaka Miss Sekhukhune district pageant ye leng gore e under Paballo Tracy Foundation e thomile ka 2023 mo e leng gore re crownile our first queen gona mahlatse gore be ba le gona bophahle ba le rena jwale ra kwešiša gore o swanetše re tla ka gae hlapogadi re tla re tsebiše semmušo le se ka go ba bolela ka rena ka kua ntle gore ba rena Miss Sekhukhune ke bomang ba diana moeno wa rena ko mosempolokudu o no ba gore bale ke bafedi jwale ka re tseba gore dilo tša di-pageant gore tsona tša dimasebotsana di focusitše kudu mo bana ba banyenyane re ya leka lebile ka thekgo ya di-sponsor tša rena le batswadi kwa gae gore re empowere bana ba rena gore bobotse bo ba bona e se ka ba jwa ka ntle fela e be ba ka ntle le ka gare which is where we drive motto wa rena wa gore the objective of this movement
is to groom African women leaders and define the image of an African woman as one who is smart, beautiful inside out, and most importantly, an agent of change to the community le lefatshe ka bophara. Jwale e le bona re tlile ka gae tlhapogadi re tlo e tsebiša semmušo ke gore re tlo ba roma bana ba mo gore ba yo go ba the agents of change. The agents of change ino ba gore ba yo go empowera thaka tša bona ka information ka maele le ka maitshwaro a bona go ya le ka mokgwa rena re tla be re lekile go ka ba workshopa ka gona. Ke gata ke gore ge re be re dira workshop ya ngwago re workshopa our current title holders kua Paul re bile le phahle ba le gona o kwele gore a re ba romele ka ntle re sa ra ba workshop re ba prepare pele re ba isha fielding a re nyake gore e ba fihla ka kwa ntle ba tla ba re misrepresent o ba misrepresent Sekhukhune as a district le gona ba misrepresent Sekhukhune jwale ka leina le legolo ka mo setšhabeng sa rena sa bopedi. Jwale ntle le go senya sebaka ke no tliša molaetša o wa gore management wa Miss Sekhukhune together with foundation ya Paballo Tracy re leboga monyetla wa go ba gona ka mo kudu ka letšatši le la Human Rights Day. Re a tseba ebile re a kwešiša gore ga go bonolo go fiwa monyetla ka mo gae ka mo mara ke lethabo dipelong tša rena gore le re amogetše ka gae ka letšatši le tlhapogadi ya phahle. Jwale ntle le go senya sebaka gona re ke nagana gore ke fihlišitše molaetša kgolo wa letšatši ke a leboga. Ko go leboge Khunadi atle ke be ke šetše ke bontšhitše gore ka ge le rometše ka mo ke tlo no e facilitator ka mo and then ke buše ka mo go lena gore se ka ba re ya kua le kua. Jwale go rialo ka ge Khunadi a šetše a bontšhitše gore morero wa rena wa letšatši mo tšatšing la lehono ke go tla go tsebiša mmasebotsana wa rena e le go Miss Sekhukhune Lesufi Angie. Jwale re tlo tšwela pele ke bontšhitše gore movement o rena ge re be re le tee re be re ka se o kgone ke mo bona go na le di-sponsora mo lekopelwaneng la ka la technology le ke le swerego le nlaetša gore ge re tšwela pele re a go ba le polelo ka ba felang ba re thuša e le go di-sponsora gore movement o a rena re go thomilego o tšwele pele ke no swela ke ba kgotla magetla gore ba bone gore ba bohlokwa jwang ge re leka go peleta goba go thuša bana ba gore ba be le bokamoso jo bokaone. Jwale go rialo a ke rate go senya sebaka mo o a emetše go di-sponsor ka moka tša Miss Sekhukhune le ba ba sego gona re filwe ba ka gae ba Paul ke a bona ba rometše mosadi wa rena wa ka ga Maditsela. Jwale ke ile no mo fa lona kopelwana le gore e ke a re botse gore ngwago ba ile re fa 100 million ba ile re latlhelela bokae. Thabela ka boka gape ke dumediša ka moka madimo ba ikgetha le nna tlhapogadi ya phahla. Nna ka lebitso ka gešetše ke bontšhitše ke nna Vola wa ga Mabitsela gae ke tšwa Sebitiela ke morwedi ya Matebele. Alright, ke emetše di-sponsor ke tla ke tšwa ka Paul Guest House as the manager of the establishment. Nnete ba rile Sepedi a ke se tsebe gabotse le ke kgopela tshwarelo pele mo ke phošitše go jo pušara wa ke ngwana phoša dira ba re ngwana lela nakana Mokhura
nnete ba tlile ba Mrs Sekhukhune district ba tla go rena ba re sello sa rena ke se re na le toro ye re nyakang go e phethagatša se gatišago erile rahlo ya tsebe nnete re ba kwele bonnyane bona bo re bontšhitšego go bona e le se segolo ke re nnete ke a hlatswetša sello sa bona ba se tlišitše re se kwele re le St. Paul Guest House e seng bona fela ke ge ke emetše di-sponsors ka moka ke tlono balatše ke di gopolago ka gore tsona ba re the list is long in English go na le bo Poco World le bo Beauty Family Pedi Finance le ba bangwe ba se ka nkwatela the list is long ka nnete jale ra re ke a duma gore nka tshepiša 100,000 yewe empa ka manyami le rena re sa ba re ko go itshetša re sa iša letsogo gole a se mo gaufi jwale le tla jo bona ka rena jaaka mehla le bona ka rena gore le tshwaretše eng jwale kgopelo ya ka gonne le nna ke sa le sponsor ke rawa le rena re se fitlhilana ka mokgwa monyetla keo e re ke o šomiše ba re mo betha mejane tše pedi ke a sukelelo one e re ke dire jwalo re tlo kgopela gore ka mokgwa le rena re le sponsor le rena re sa no kgopela thušo go lena gore ka nnete sello sa bana ke se le go lena re kgopela go se fitlhiša go leboge nna e ke be go theeleditše ka tsebe ya moya ke puele gore o ntshepišitše yone tla re romela di-account ale ge re tšwela pele a ke o senya nako re bontšha gabotse gore mo re ile ba le polelo ka Miss Sekhukhune district e le go Lesufi Angel jwale ka ge o bontšhitše gore re bile le workshop ye le gore le re le ka go mo prepara o tlile go bonagala le kgone gore ka nnete tše re be gore di lema re ka tla ra di bunana ke nagana gore ge re ile go hlwaya tsebe nna ke swere le kopelwana mo ke tla ba ke maaka and then a re tswa mo ke ile mo fa script sa gagwe a bona gore le kgone o phasitše na mara ka ge re bile le di-workshop ke nagana gore a ka se re šaletše jwale go rialo ke be ke tlono gore ke dilo no fa masebotsana wa rena ke ena Angel Lesufi ke Miss Sekhukhune district 2024 o re mo crownilego ngwagong o fetileng ka di-15 tša December ge re le mola Moses Mabotha madume a go ikgetha go bakgoma le bakgomana ba mošate bathegi ba ka legono le phahla le matsogo a gage ka moka phahla gore le ne ke tle go eme ke ikhwetša ke le monnyane kudu go fetiša madume a borutho go motswadi hlapogadi a phahla bjale ka bonnyane e be ke re hlehle le mphetišetšeng ona madume ao le mo gopotšeng gore ke ko ke thabile kudu go dikhwetša ke amogetše ka mo mošateng wa bapedi ke farafarilwe ke bagekolo le bagalabe ba bapedi kingdom ke leboge gape di-sponsors ka moka tše di kgonneng go tla mo go witnessa letšatši le ba ba bapaletšeng ke a leboga le ba leina le la Sekhukhune district ke leboga kudu ge ke filwe leina leki la Sekhukhune district go ipontšha gore bahlami ba lona ba tloga ba tseba fao ba tšwang gona ebile fao ba yang gona ebile ba seta example ebile thuto go rena baswa ntle le go senya sebaka ke boledi ya Molopele Hunati leina ke Angel Lesufi and I am your Miss Sekhukhune district 2024. It is an honor for me to have this opportunity to meet the Queen Mother officially. It is within this moment that I realized this title is more than pageant or having a sash. This crown for me is a symbol of greatness and I wear it with pride. Today is more of a special as we are celebrating Human Rights Day with our Queen Mother here at home. As the reigning queen, I choose to also be an agent of change, focusing on the social issues here at Sekhukhune. The first one, which is gonna be teenage pregnancy. Fa Sekhukhune fa bana ba hloka thuto, bana ka malapeng ga ba rutwe ka teenage pregnancy. So
I as Miss Sekhukhune be ke kgopela ebile ke rata gore go be le perekišano go nna le lena batswadi gore thuto e be gona ka malapeng e le gore tlo bo ruta bana bohlokwa ba go abstaina go dilo tša thobalano gore ditlamorago tša bona di ska ba di šišang di a senya leina le la rena la Sekhukhune. Ya bobedi ke tlo bolela ka safety of women. Matšatšing a lehono basadi ba hloriswa ka malapeng ditseleng everywhere o yang gona basadi ga ba sa hlekiwe bjale ka galase. Bjale ke tlo advocate ka yona taba eo ke kgopela ka gae gape gore re berekišaneng mmogo gore re timeng taba e ya go hloriswa ga batswadi. Human Rights Day is commemorated annually as it reminds all South African about the struggles, I mean to say, this about the sacrifices accompanied the struggle for attainment of democracy in our country. Human rights are women's rights and women's rights are human rights, and which includes rights of women and children. It's fundamental principle that every individual, regardless of their gender, deserve equal rights and opportunities. Unfortunately, throughout the history, it wasn't so. Women suffered from inequality and limited their potentials and delayed their progress. We are blessed today that the Royal Bapedi Kingdom, we are led by a powerful and a strong woman, Hlaphoga Diapari. On this day, we should remember and acknowledge the great stride and progress made towards the attainment of democracy in our country that was based on non-discrimination. It had fought for societal norms and demanded change. That is why today we are witnessing great achievement such as increased representation in leadership position. Balwi ke bafenyi. Ke moeno wa Sekhukhune district, and our main objective it is to groom African women leadership and to define the image of an African woman who is great and beautiful inside out. Not only that, but an agent of change for the communities and the world. In conclusion, on behalf of 2024 title holders, management, supporters and sponsors of Sekhukhune district, ke rata go leboga our Queen Mara for spending this day with us. Ke a leboga and rena re bana ba gago. Moshadi. Halala. Go bona gore yalo gona go ra gore go ga re dišitše letsogo ra gore tše re di dirang tše a bonagala goba ke re tše ka bonagala jale ge ke sa fokotše lebile ke sa tlaleletše ke re tšhaba se sa kgošia ka thula re se lego ka mo re ke no le gopotša ga tee gore rena re bapedi ba mmamotlo a noko re boa mohlake mohlakamarole re boa mohloko wa mmasebutle sa dimosoyo matleo se se na ka le dira le magolo a tubatse re boa phoko le phokwana re boa majomagolo ka mabedi a nkego maya šilwayo rena re bapedi re re bogo dikwane tša tšate tša marota a magobedu jeepolaela sebata go monare re a leboga nna le kgone ke mosepediši wa modiro a ke se boledi fela a ke no topantšulite ya pele ke tsenya mogolo wa ke fa gore leina le Sekhukhune it's a brand of the Bapedi nation. As the year 2024 we have declared the year 2024 as the year of the Bapedi nation. Ebile re šitše re bone gore e tlo kgonega. Maikwa ke a kola go fa ke
ke nyakile go rotiša megogo ka gore go ba gona basadi re ba hlokiša sebaka sa go te express ga go le le setšhaba sa bapedi tlhago ya rena re nape re šoma ka mosadi ka bo a ke re swane ke ipolela bonnete gore kgone o tsena gorong le jale mantswe e pile go fala go ngwane wa rena ebile go a bontšha a re ka fase ga diphego tša mokgekolo e le gore bapedi le gono go na le tše di tlogo di fitlhela nna ke mo kwela bolela a re tokwa le motlotlo ga a tlo šoma le mokgekolo a ke re re bolela ka meskukune rena o ka re ka sepedi moserola ka dilo tša tlhapo le phatlo ntshware o tlo bolela sepedi tšenke o dilo tša bogafanyana so ke re go ka re ke ile go bogela masebotsang gante ka mola gare ga selo se le go na le thuto ke ikwele itweletše jale phatlangwata ya ko go tšele mandu ya goši re tlo šoma mmogo go tlo tša setšhaba sa bopedipedi a ke re go naipoleleng ba go tseba legoana ke sete ba re go ka ruta mosadi o rutile setšhaba ke ikwele ka mokgopolele jale re e bona gore e tlo phethagala ka re gape la ba tsebiša be ke se gona a ke lebogele bagalabi ba ba fageleditšego bana ba gore aowa le ya gabotse ke ona mošato wa bopedi gapela ke le kwerile a kere a ke tlo bolela kwero kela structures lena le tlo lefa leswetke potaki le kgotsa structures le gono le bufwa ka ele ga le gone phage mošateng le malo awa patangwa ka ke di fetiše moaka word of encouragement from the Royal Council ke phatlangwato a ke mofeswa Patlamrola wena o ne ke lo rothiša moo go nna ko rothiše ma gore na tlhapoga di a phara batho ka moka ba lenka mo ke no bua ke dumediše ka bo tlogo boletse phatlamolane ke na le dilo tše dintši bo tlo bomphokeleditše tše beng ke tlo di bolela tla ke re go ba Paballo Tracy Foundation re a le leboga se le swere tiša ke na le mantšu a mantši ke nyakang go a bolela mara ke a bolela a tswalela ka moka go di-sponsors ka moka tše di leng gona di leng represented di beng gona re a le leboga modiro le o dirago a swa lefela keep it up re a tseba gore bothata bja tšhelete matšetšea bo tleetše le ka mo malapeng ka mo kudu bontši ga o dire ka gore o na le tšhelete le bao le thušanang mara le dira modiro mmotse modimo a le šogofatše a kere mantšu a ka it's ways of encouragement malope le phara ke boletše re sa tlo re thoma ka re mogolo ga a tlhoko baneng širile tša mana always be with them ba le bona mo ba yago le bone tšeo ba di dirago go tle go bonagale gore ga go ka mokgwa re beng re nagana gore masebotsaneng ka gona ge o ka ba bona ge ba contesta kua stageng jale ka monna mopele ga ša boletse o ka no fetša gore ke maponopono a mmopela ga renago gane ge ba šale ba re ngwana wa wine ga o wine ka mapono go na le di-questione tše ba mmotšišang tšona a di araba ka bothaga mo e leng gore go ya ka tebelo ya mahlo o ka ipošiša gore wa e ba bo ke masebotsane hlenge ga a phale golo
ga re lebelela le the intelligence, so which needs to be developed. Re hloka gore mogopolo wa motho be developed. Jwale taba e ya bo Mmasebotsana ke taba e botse. Keep it up. Mogolo le mong o bontšhitše Sekhukhune. Sekhukhune is a brand. Bapedi ka moka, we still maintain the whole transfer. Ge nka be se ba e senya ke ga Sekhukhune. Ge re bolela ka Lekwebepe, we are talking from Limpopo to Vaal. Le Maburu ba tseba, whether you are in Gauteng, Johannesburg, is a le ga Sekhukhune, the whole transfer, like KwaZulu Natal, ke ga Sekhukhune. So, my words of encouragement is to be proud of Sekhukhune. Ke dutse Mamelodi for 6 years, mola D6. Ba be ba re ge ba palelwa ke diema le bongwana bo tsona. Ba etla mo go nna ba re wa itse go na le ntate o mongwe wa itse o tswa go wa Sekhukhune, wa itse o bolela Sepedi thata. Ba ntsebile gore ke ntate wa go tswa ga Sekhukhune ke tseba Sepedi thata. Ke be ke le reference ya bona. Ba ba tseba go Mamelodi be dula mo D6 ka kwa mafelelong ke ntlo ya double story ya go Kgwadi Maredi. He was still alive. We can feel like a consultant. Very thusha bana ba mola D6 ba ba dirang Sepedi ka sekolo. So I was proud ka go Mamelodi a se ka tla mo ke re wa itse wa tsa ba kwana ke o kwe ngwana Mopedi ka ba dia phahla a kwele di wa itse kwa Magweng a fitla re tlo reka atsa khane le ba Mamelodi ba re a cha jale nona na re ntongwe le ngwe ke tsa bana ba o fitlile Mamelodi o bolele Sepedi ba batse gore go ne ngwanyane mongwe wa Mopedi mo e go ka se mogo go to mo re atsa ba go nyaja because le bona ba Mamelodi go ne mo ba shumisha go ditsatsa mara go ne mo ba dumishang cha o ka se ka re a cha ke atsa. So be proud bana baka gore o tswa ga Sekhukhune. As ntate Mampuru a tša boletse, Sekhukhune is a brand. And go tla mo ke a tseba batswadi ba lena ba le hlogonofaditše le tšea extra mahlogonolo ka ebile le bolela ka Mrs. Sekhukhune. O se ka boifa gore o tswa ga Sekhukhune. Nna ke dutse Mamelodi 6-7 years ba tseba gore ntate lo mo Pedišo. Ya le tswela mpele bana ba. Se ke se ratileng ke gore ke kwele ka moka le ne ke re the basis of each and every language is on your mother tongue. O ne ba bang ba te gana. Ba bona English ge sa dule godimo ga Sepedi o sa tsebe Sepedi go se gone English I bet. O le Mopedi zonke se ba gore ko ena phahla ngwana mahlako a hlabiwa boledi ya ngwana tseba dilo tše di dira basis ya seo ke go ithuta sona ka ntle. Jale ke kule bose bana baka ge le tseba gore ke lena bomang le ge le tswile mo Mshate le se ke la tša mele boye